ایوار باش گهدار او بینرین رادیویا بویر اف ام جه قامشلو در دوراوی لسر پیلا 103.5 جهن لما گهدار دکن به ریا و شانا زندی یارو پلا من لسر فیسبوک بویر عربی لمجی تماشا دکن جاردی امبورن سالانو ورزی دویم جه برنامه آوه شف هست لگل من از شف حسن شف هست برنامه که ویجهی چاندی و روشنبیریه دوی برنامه دوکه که هنجی بمرا و شوپاندن ده هیامی 12 ماهان ام بحثا همو تشتین بویگاستینی دکن میوانی خلکای کم جوی سال 2024 هلبستوانی کرد توره چینی رشوانی دم باش ما مسته دم باش شبا دو بخیر هاتیه صاحب احمد دیبابه و برام صاحب سپاسیاوت کم بله سپاس خوش مامۆستا تۆرەچین بەرێ گۆدار و بینەرێنمە دەستپێکێکان بەهەورە لەوێ راپۆرە کۆمە دەربارەی ژیانە مامۆستا تۆرەچین ئامادەکردیە ئەم لێ گۆدار و تەماشا بکەن و ئەم ڤەدگەرن فەرمە هەلبەستبان و نویسکار تۆرەچینی ڕەشوانی ناوی وی حەسەنی عەزەدینی شێخ موسە ji zayîna bajarê Qamişlo sal 1958 li dibistanên bajêr hersê qunaxên dibistanê xwendine. Piştre li zanîngeha Şamê li fakulteya wêjeyê di beşê erdnîgariyê de dest bi xwendina zanîngehê kir. Lê ji ber hin sedeman xwendina xwebdawî nekir. Reşwanî helbestê kurteçîrokê şanowê jî bi zimanê Kurdî dinivîsîne. Her wisa jî ew gotarê bi zimanê Kurdî û Erebî dinivîsîne di kovar, rojname, malperan de belav dike. Helbestên Tûreçînê Reşwanî ji aliyê gelek hunermendan ve bûne stran. Mîna Salah Resul, Beha Şêxo, Rêzan Osê, Ferîd Zêdan, Ednan Seîd, hunermenda jin Şêrîn, Mihemed Emîn, Cemîl. Nivîskar Tûreçînê Reşwanî ji salên heştê de deqên şanoya Kurdî dinivîsîne. Dowan heyaman de jî ew weke serkêşê komanojîn ya folklorî bû. Reşwanî ji sala 2015 ve endamê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyeyê. Ji sala 2023 ve ew bûye endamê Komîteya Birêvebir ya Yekîtiyê. Çar berhemên çapkirî helbestvan Tûreçînê Reşwanî hene. Ew jî evin Lîlaz, helbest, dîmenek nû, kurteçîrok, dilê kolînên bi zimanê Erebî bi navên Cegerxwîn îleeyn, Omeriyan, tarîx û coğrafya. Destnivîsên wî jî yên li ber çapê hene. Ji wan jî berhemek bi navê Eqwal anil Ekrad. Tûreçînê Reşwanî weke ew dibêje li bajarê xwe yê zaroktiyê ye, anha li bajarê Qamişloyê dijî. بله سپاس خوش مامۆستا دووبارە دەمباش گۆدار و بینەرێنمە مامۆستا تۆرەچین ئەگەر ئەم بەرنامەیە بە هەلبەستەکەوە دەست پێ بکەن بله فەرموو گەلۆ کیژان هەلبەستی تێ دەست پێ بکە مامۆستا دەکا بێژە بله هەرسی برێتە وەک شێرن سەر و بەرێتە تەڤزێرن چ ماوڵۆ هەڤدەهێرن دەکا بێژ من چمالێ دار و نووبارێوە هەنە چەم و ڕووبارێوە هەنە چ ماوڵۆ توڕەبەنە دەکا بێژە چمالێ دیرۆکاتە پرکەڤنارە چیرۆکاتە گولی زارە چ ماوڵۆ تو دلئارە دەکا بێژە چمالێ بچیا و دار و باغ بوو پاشا و میر و ئاغا بوو چ ماوڵۆ نەبدەیاغ بوو دەکا بێژە چمالێ شاهنشاها لەسەر تەخت بوو بە مەرتال و شۆڕ و رەخت بوو چما ئیرۆ تو بێنەخت بوو دەکا بێژە چمالێ بەیەک خان و بەیەک مال بوو یەک کورسی و بەیەک ئال بوو چما ئیرۆ گەڕ و لال بوو
بو دكا بيجات شمالي باوێتە فێرس و شێر بوو چەلەنگ و مەرد و جامێر بوو چما دەلال تو بێکێر بوو دەکا بێژە چمالێ ji xelkê re çi qes başin kole û dîl û qeraşin ji bo hev re gornebaşin deka bêje çimalê دەکا بێژە وەی تۆ هەر هەبێ مامۆستا تۆرەچین مامۆستا ئەگەر ئەم بە تەرەڤەگەرن قۆناغێن وە یەن دەستپێکێ دبیربوون ناسکردن و نویساندنا بە کوردیدا ئەم بەحس بکەن ئەم بەحسا نویساندنا کوردی بکەن بەێ قۆناغێن وەی دەستپێکێ دوێ بیربوونێ بوێ ناسکردنێ بەێ هەفتەیەدا تایبەتمەندی ساڵ نایە بیرامە هەفتەیە سێ هەفتەی و چار هەفتەی پێنج ئەت نەزانم ئەس زمانێ منی ئێ بلی ینی مستەسنی دبستانê de Fransî baz Fransî pişkî jêr bûm Kurdî qedexa bû kesî nedixwand li ba yanî çiqa min ji bêjim yek du do sê çar pênc hebin belkî yana kesî nizanî bi Kurdî bixwîne Salah Resul dilovaniya Xwedê li ser canî çêkerî bi hatiye min mal got ez dixwazim dîwana cegerxwî kî me ez anî ji mir got ez dixwazim du strana sê strana helbest ez bikim stran ji xwe re ez Kurdî nizanim bixwînim min jî lê nerî gotinin ez bi Fransî lê dixwînim eş wek ana bê şîn û wek cevê Kurdî tîpê Kurdî nedihatin bîra min pêre hewlo hinekî mixwand mizanî bû ev xêza gor şîn e mizanî bû eva mesela wek eksi xêyê ez pêre yanî bi xwe re ez pêre fêr bûm xwe kir fêr kir sê çar helbejêr danîn û xwe min dest bi xwe kir ez xwe rabû ne kesî alî min kir û ne kesî ji min got ser yanî nivîsandina bi taybet a Kurdî û ez bûm dawiya wê jî bûm mamostaya zimanê Kurdî zimanê Kurdî zimanekî giring e di cîhanê tevî de û zimanekî balkêş e û ez hêvî darim û Kurd tevlê guhdar بله باش مامۆستا تانی زمان کو چاوا تهینی زمانی کوردی بو سدم چوجی ام ناس بکن دوی هیامی ده او تنها آنی زمان سالین هفته‌ای دوی دمی ده هیامی روشا چاند ویجیا کوردی دروش آواد ده چه آستی ده بو بلکی لاواز به از نشه نابیجم روش یعنی دان و ستاندن و تفگریا و لاواز بو لی بجوش بو بجوشتر بوش آنا نه لawazı دری وکرینه همو تش جمر البردستایی لی نبجوشه یعنی و دمه دلخواستن بهتر هبو دلخواستن بهتر هبو یعنی گاوا گومه دیت ما او تیپ دیتن جمر بو وک نخوشی که مرچه بو و جاجانی کردی من ندخل بله ویدمی بهتر گهدان به زمان هبو بهتر گهدان به یعنی حس کردن بهتر هبو کو مرو بهتر بچاند و جای خو مجول به حس کردن ویج نتویا کرد بو بهتر بله جبو نتویا کرد زمان زهات هوله تی بیرام از زاروک عمره می 5 سال 6 سالی بو دگوتن کار باوی ما دگوتن جلادت بدرخان کامران بدرخان رحمه خدا القرآن سبحانه توابه درس زمان کردی لبیروت ددان کار کردن قامشتو دل بریده او از وان کسا ناز کمان او جشت دلو شوبن دلوانیا خوده اوی گو درس لبر دستواد دستاندن زمان پشتک گرنگ انسان را زمان ناسنامه ملتایی بله زمان تنه بلا ناسنامه مروش تنه بله مامو سنها تانی زمان کو بله بهتر جوش هبو بهتر گهدان هبو نویسکار و هلبستوانی سر وقت ویدمی کی بو
چاوە ئەو تێکلی دەهاتن کرن جبر ڕێجیمێ ئاستەنگی هەبوون نه هەر کەسی کواری بوو بێ وڵە ئەس هەلبەستوانم یا ئەس نویسکارم گەلک بەشارتن هەبوو گەلەکە ینی خوا نەداناسکردن بەعربی خوا ئەنکار دەکردن و نازم ji tirsa bû yanî gelek tişt hebûn xwenas xweyanî nedan xweyanî nedan lê ê naskirî li ser wê demê di wê demê de ê naskirî di wê demê de kêm bûn kêm bûn Saîdayê Cegerxwîn bû xweş tê bîra me ez çûme ba ez pêra rûniştime me pêr xwariyê me pêr vexwariyê dilobaniya Xwedê li ser be me lepalo bû me ew nedîtiye Saîdayê Tirêj bû me dîtiye ez pêr rûniştime û hinek dibûn xordek hebû du xord bûn yek ji Amûdê helbestê gelek xweş bûn navê wî nayê bîra me û ew kes winda bû min digot ji xêra Xwedê re ev xord winda nebe çûr winda bû helbestê xweş bûn nûmadanî û xordek de çû Swêd jê digot Mihemed Emîn jê digotin Mihemed Emîn ew jî navê wî te nezanim pirtokek biçûkek derxist şolê hema ez bêjim 25 pela bû helbest bûn pirtokek biçûkek derxist wê demê de çû Swêd ew jî çû ser dilevaniya Xwedê û kes nebûn yanî Belê mamosta têkliyên ku dihatin kirin çawa ew têklî çê dibûn ew şevbihêrek hebûn navberevan nihate anî ziman gelek helbestwanên ku stûnên wêjeya Kurdî û helbesta Kurdî wek Saîdayê Cegerxwîn me lepalo û Saîdayê Tirêj pirsa xweş nebûn bi Kurdî bi Kurdî nebûn ez ê wek nemûnekê ji ter bînim dilevaniya Xwedê li ser Saîdayê Cegerxwîn bi rojekê em li cem bûn me danûstandin peyvî me pêr kir kasêtek me çap jî kir ew kasêt winda bû çû di pirsê piştî me xelas kir tê bîra me 21 pirs taybetmendîm jê kirin 21 pirs piştî me xelas kir tiştin hebûn xwarin min hom em derketin berderî em xatir jê bixwazin got xwarzê kewar navê te çi ye min got navê me Hesen Şêx Mûs gomane êmî jî Şêx Mûs Hesen Belê ev gotin ji me got min got spasiya te dikim got zane ez çi qesî dilşad û kêfxweşim min got Saîdayê me ji bo çi got çi ku min ez xwe hesiyam neh got milletê me ê Kurdin me dipirse got ê ji derve tên ecnebî tên televîzyon tên radyo tên ve got bê rojname nivîsan tên hemû tên û ser me dixwînin ser pirtokê me ser helbestê me ser kar û xebata me datînin tişta datînin lê kêm masî yekemîn bûn em bûn ê di Qamişlo de ê got beçû hevpeyvîn pêr kirin îca li gor wilo tu nebû li Qamişlo tu nebû li Qamişlo hebe jî yanî di şeva cejna Nîroza pîroz de di şeva cejna Nîrozê de wilo kar û xebatin hebû ya berî mehekê bi taybetmendî ev firqê we got dibêjin belkî ew karin xebatin tê hebû lê yana belkî sedemên siyasî bandorkirin hate taybetmendî tê tune taybetmend yanî roja cejna Nîrozê yani gelek tiştmer dihatin gelek tiştmer dihatin erê astengî pir bûn astengî zmer di aliyê rejîmê bi taybetmendî bû zehmetî hebû belê em behsa nivîsîna helbestê bikin mamosta Tureçîn taybet hûn bi kê bandor bûn hûn bi çi bandor bûn wek nivîsîna wek ez ke kes ji aliyê netewî ve Xuyayê Ehmedê Xanê kes nikare bêjin lano nerîna wî kûr û dûr e ji netewiya Kurdî yanî got ana êm ez bêjim gerek ew em hel bajarî gerek peygerek wî hebûna ji bo nerîna wî nî dûr ya netewiyê heta roja îr ûna û dubare jî nabe lê ji helbestê re kes nigê xwe li Cizîrî naxe
بله احمد خانی و از باندورم بهتر باندورم سر جزیریه. باشه مامۆستا نزانم ئەگەر بێ بیراتە هەلبەستا یەکەم کو تەنویساندی. هەلبەستا یەکەم منویساند ساڵە 1984 و بەلا بوو دەنگدا. 84 دەنگدا سێ هەلبەستێ من دەنگدان دو هەلبەست ساڵە 84 دەنگدان یەک جوانە سوورەتێ دۆستێ مدی. سوورەتێ دۆستێ. جناب ئەورن سپی، جناب خۆر و گولی، جناب لات و دەبی سوورەتێ دۆستێ مدی لەسەر شور و ڕمێ لەسەر ساڵ و دەمێ لەسەر پشتا غەمێ سوورەتێ یارێ مدید وەکو وڵۆتێ خوێندن وەکو بێ ئاوازاوی گۆ جناب ئەورن سپی، جناب خۆر و گولی، جناب لات و دەبی سوورەتێ یارێ مدی وێنەیە یار هەوڵت هات گوتن. بەێ وادژی جێنیکێم سپی بوون ئەوژی نابوو دەنگدا بڕاستی گەلک دەنگدا. بەێ باشە مامۆستا هەلبەت زەحمەتیەن هینبوونا زمانی کوردی هەروەها پەیدابوونا بەرهەمێن بە کوردی هەبوون. چ قاسی ئەو زەحمەتی هەبوو؟ بەرهەمێک کوردی کێم بوون کێم هەتا دێ بەس بە کوردی تیپێک کوردی کێم بوون. ئامل چت گەریان از بەشێ دوا جغرافیا بووم لە شامێ ئەز لە فەرهەنگات گەریان شغێنی فەرهەنگا کوردی تونە بوون یەکەم ئەبەت یعنی مە پرتۆک بە کوردی نەدیتن ئێجا داخوازامە چ بوون فەرهەنگا گو ئەم زمان فێر ببن گۆتنا فێر ببن گۆتنن گۆنە ئەم پێ نزانن وەکۆن ئانا منداڵ مە نزانی بوو مەسەلەن گەلک گۆتنێ سۆرانی و فەرهەنگیژی مە نەزانی بوون مەدخواست ئەم فەرهەنگا ببینن ڕۆژێکی ئەس دەرم زانگۆها شامێ وەک مەکتەبکێ لوا دەرا هەبوو بوو لەبەر جاماوێ مدی فەرهەنگەکەی الهدیە الحەمیدیە لغە الکوردیە ئامام خۆ چەند کرێ وەگۆ بچ قەسی بگو خۆدێ وێ ڕۆژێ تێ بیرامە يعني هەفتێ و شەشادە هەفتێ و هەفتا یعنی وت بێ 700 وەرقە گەلکی بها گرام بوو تەفێم کرد گۆ بە 700 وەرقیم گۆ قابت من تەف گۆ مخوانجی يعني براسي بناولو يعني كين بون ما بس كين بون كين بون نبيدا بون كين بون بري ماموستا برسكدي وكنجي خناص كركو هون ام بيجن براهل بسيدن بسينن هروها شيوية ويا دسبيكي تشبو هل بس وقتا مگو ديوانا جگر خوين مخوند هل بس بمشهرين ببراستي دیوانە سەیدای جگەر جگەرخوین کیمە ئەز بخواند هەفتێ و چارا بۆ هەفتێ پێنج تایبەت نایە بیران بش بۆ ئەز شاش نەرم یعنی هەفتەیە دەبوو هەفتە یادا دەبوو مە دیوانە خوند بڕاستی هەلبەست بە مشێرین بوو ولۆ سێ چار خێزک مداتانین ئەتبینم ولە وەکتش نامەر دەرکەبە مەدقەتان دا ئیجا هەلبەستا مختار گۆ مداتانی ئەز نەسەر مۆڤکا داتینم و ئەز نەسەر تەرزونێژی داتینم ئەسەر ئاوازێ داتینە بە ئاواز کە لەحن ئەم منێ ئاواز بکردنا تنگ 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 چێ بوو چێ نەبوو ئەزێ بقەتینم خوا دیت گۆ ئیجا هەلبەست تەنێ نەدانا خودێ یعنی نەمە هۆبە تەنەیی هۆبە تەنێ تێر ناکە پیوانن وێ هەنە پیوانن هەلبەستی هەنە دەوێ تەڕەشەمبیر بێ دەبێتە دیرۆ خوێندە بێت دەبێتە جوات خوێندە بێت جوات خوێندە بێت دەبێتە زانا بێت دەبێتە خەلکێر دانووسان دەبێت دەبێتە گەلک هەلبەستی خەلکێ بخوێنە ئێش دەربە هەلبەستی عەرەبی بێ هەلبەستی کوردی بێ وان تشتا هەدە گۆ پشت خلفیە ثەقافیە ژەدە بەرێ مامۆستا نهاتانی زمان کۆتی خستن نەتەنێ بەهرەمەندی بەس کۆ مرۆڤ کاربێ هەلبەستێ بنووسین دوێ هەروەها بە زمانی خوا بە چانداخوا و هەروەها بە چاندێن زمانی دیترژی تێر بە تا کاربێ تشکیل و بە ئافرینە ڕاست باشە مامۆستا ئەم بەحسا هەلبەستا کوردی تایبەت لێ ڕۆژاوای کوردستانی دناوبەرە ساڵین بەرێ و وان ساڵان هون چاوە دبینن گەلۆتگ و هەرتن دا ئاست و ناڤەرۆکە وان هەلبەستان چێ نەبوونە
لگوری نریناته اینا اختا گمارو بیجه دبیجه دادگاه هندوری المحكمة الداخلية دبي مرو براسي بيجه بلكي أنا هنا كلمة بقرنجي بس دبي راسي كهبه بله تفقر عمده از أنا كيم دبينم هل بس تا آگو هل بس بنابي هل بس بقلك بل هل بس بان ريزو سلابش تبارو بلكي از ايه داوي بمجي لي بخدي از هل بس تا أنا كيم دبينم يعني بلكي سرت اليابن نا يعني هل بس فان بتهيبت هل بس فان نا هل بس تا هل بس فان سرت اليابن بله وقت نافروك جي تقو هرتن چينا بوي بيجن ده وان هلبستان گوهرتنا ده هل بس ده گوهرتنا گرنگ چه بود زمانه کردی تایبت در روز آباد در روز کرسانا روز آباد ورد تایبت هل بس آنوجن لور پیدا ند بکردی عربی پیدا دبو ابراهیم یوسف داتانی فلان کسو داتانی فلان بعد ليه بكردي تنبو بكردي ما نديتي حتى ما نديتي يعني لي انا او هالبستان وجن نها پیدا دبو وبرنگك جوش وزير عظيم ديمك تدبينا قشكرنك د شوية هالبستان وجن تشيوي اها افيك فدگرچ سدم ما مست فدگره سازين كردي گوابونه و بزمان كردي و خواندنا كردي ديروكا كردي و ابتشتي حال لبون خودي باش ديمك تدبين نفشك نو دركتي دهم دخوينه هم جيد آفرينه از بخوا نفش يعني ده هالبستا نوجند از دبينم ده هالبستا كلاسيكي ده من نديتيه بلكي لبقدو لبها من ادنابش ديمك ها الجوري نرينا تا هالبستا بأواي ترازوكري هالبستا كلاسيك كيم بوين فيسينا بفيشيوي نا پر بس جه خونا اگره پر جه پرترتنه يعني جو حميده ما پرتره ل لوازيد أستيد هي قال لك لوازيد هي قال لك يعني باش ماموس تورچین ها اگر از بپرسم تایبت مندیا هلبستا کردی و جدایا ویج هلبستین زمان دیتر ین ملتین در دور چی الگوری نریناته؟ لا گو افرسك خوش بله کرم قو انا تبي هلبستك عربي داري هل سمعت نسمع عن داري أين أحبائي وزماري مثلا بله بس ده كردي ده وقتات باز مامد حكومتها خودي ده كرمان جم ده دولتا دنيا ده مثلا زبينا بيجم بكردي ده تدبين جارنا مالك بتواهي ده بقافياوي بعربي بنا كيبك تاني أب زنگیمونا زمانه کردی بله اف زنگیمونا زمانه کردیه و بعربی یا بزمان انده بلکه مثلا چارگو پنجگو افتشتها تنبن بکردی هی بکردی هی بزمان انده بلکه هلبست جداهی کوی یا قرجی کوی تنگ هبه گو بستران لیلا زمان کردی تراج کی جان هل بس گوتنا گوت پیدا تمرت انا از ام باخ من بارب ببستران زنگین بونا زمان کردی بله ديمك تدبينه هلبستا كردي بتششوي بدكار ببستران واقو اشتر بيزم ازو تا بيوي ما گوتنا ما وقتا گوت خوش كما بتشكل هبدو راز بده بستران بله هلا زنگبونا زمان كردي زمانك موسيقي زمانك بله افجي يك جي طيبت مندين زمان كردي هروها هلبستا كردي جي زمان ملتين دردور باش ما وصل هاتا اني زمانكو هلبستا كردي هلبستك موسيقي هروها فتقري كو زماني كردي زمانك موسيقي ام بحثا هلبستا استراتيجي بكن نفيسينا واج فيشي وي هناك شيرو فكرن هلبستا آستراني بله هلبستا آستراني اوجي بيوانن وهنا ما مصايشان هاگر تو بخواز استرانه که چه که هلبسته تدینه
هلبستا ترين ستراني دناري نامته جه هلبستا گرنگ رسن بهتر آستانگی پیدا دبن و بهتر بالکش جی ياستراني بالکش یاسرانی جی الان پیوان نوی تایبت مندی نوی هنم ت مثلا ت ستران ت هلبسه کتن ت بک ستران ت آواز کی بده او آواز دوی تیپن لگو او تیپی وی لگور وی وان آوازا به و دوی دوباره ببن تیپ مثلا اش شین شش شور دوی هدا بگو او تیپ موزیکی بده او تیپ کو موزیکی لغوري موزيكي بي الگوری موزیکی او مقام يانجيرتها الگوری موزیکی و دوی هلبستا سترانه دوی نه فرهنگی به گوبو فرهنگی نابسترانه من ناری نام سرگوه گراند به سرگوه گراند به ناکو کوچکا فلکلور کردی ده اللي مثلا گو نرم به تازه به تدی سالات مینه که کوچکا کردی آن مثلا لیل روشن بابوک لطربانه ما چه گوتنه لیل روشن بابوک لطربانه چه گوتنه نرم نازن لی جه وگرد کت کوچکا فلکلورا کردی ده بله اما گم به برنگه کی فرهنگی بگوتا ندخل بله باش نها لفرجي ام لهالبستي قهدار بك سر شاوه شابه تمام هالبست بنافي چی ما مسته نای سردان نای سردانی كم اول چند سال نخوشم یارم پرسا مناکی از نکارم بمشم دلم مای سرطاکی از ندینو سرخوشم دل تنکو دباکی کشتی چاوه رشم تنید کاری مراکی چه درمان الدنیای یارم کئری منای تدل خستیا بلای لو ما خوا منای چه درمان گوهیا بعدل خمانی چه درمان گوهیا بعدل خمانی درمان مل بات تیا تو دردی و تو درمانی صد تختور و درمانزان به ایشا دل من نزان او نازکا چاپ کوان تن ازانه به درمان ایشا دلم لی جانم جدست تیا لی خانم او ایشو درد و علم تکرا موسانک دراکی او ایشا زور و گرنگ تفکتیا خوینا جان او ایشا زور و گران تفکتیا خوینا جان و چه به از قربان چارک دل مشاکی همیش زرد ستیا زین دلو کذب بویا خوین بوما مست و هار و دین ما نبسن گروکین ایشا دل پرگرانه کس به ایشه نزانه اوینو هستا جانه درمان سیوه زوزانه اسمر قیزا خانه چما نای سردانه گلو ما از ارزانم دور علیل خانم چه دخوازی دینا من زوا کری خوینا من دل گوشت نپولایا توندا کرجینا من دو سنگ سپی بدو گلو سیون یامه کو جید حرک شیرو دو در معنی دلایا او بوی خوینا دلو جان بناوی خوده و کردستان گر بدی یک رامیسان دبم شیره لزوزان چما از بیسودمه دلم به ایش و علمه یاره هگر از بمرم
بیازدان تو سەدەمە ئەvە چەند ساڵ نەخۆشم دلم هەمی بوو یەخوین جارێک وەرە سەردانێ شابک دلێمە تورکی سپاس هەر هەبێ بەرێ مامۆستا ئیجا ئەم بەرێ ئاخافتنی بدن بەشێ دیەک و هەن دنووسێنن بەشێ چیرۆکێ کرێک هون چاوە پێواژۆیان نووسینا چیرۆکە کوردی تشۆپینن مامۆستا تۆرەچی ئاها ئابژی پرسیەوە دەکرێت چیرۆکە کوردی کورتە چیرۆک ئەوختا گواز بێژم چیرۆکە کوردی دەبێ ئەزەلالچی بکەم دەبێ ئەجودایەکیژم چیرۆک هەی چیرۆک درێژ وەک بێ ڕیوایە و کورتە چیرۆک هەیە چیرۆکە کوردی هەبوو لێ بدەڤەکی بوو بەلکی سەر تلیا لە بەگدولب هەبوون دیتن لێد هەمە بدەڤەکی بوو نویساندن تو نەبوو نەبتە تیپا کوردی و نەب تیپێ عەرەبیژی تو نەبوون لێ ئانە گەشت بووی گەشت بینە بتایبەتمەندی کوردە چیرۆک گەشت بووی و پڕ بووی و جێ خۆ دەگرژی دۆڵێدا باشە دێمەکتت بینە بەشێ یانجی ئەمبێژن جوورەیە کورتە چیرۆک ژە هەموو جوورەیە دیتر یەن چیرۆکی گەشت بوویە باش ئەڤ یەک ڤەدگەرە خوێندنا بەرهەمێن چیرۆکە پرتر بوویە یانجی ئەو بەرهەم بێتر پەیدا بوونن لە دەڤەرێ ئەس ئێمە ئەس دەبێژم ئەس بەدگەرینم سەدەمەندە بەێ کەرم کورتە چیرۆک نەوەک هەلبەستەیە کورتە چیرۆک خوێندنێ و دان و ستاندنێ بەلکی تو ینی نویسکارێ کورتە چیرۆکێ یعنی نە ئەو پیوانێ ولۆ گرنگ و باڵکێش هەنە دناو لەسەر پیوانێ ئێ هەلبەستێت نەوەک بەلکی لە هەبدوو ینی شبەکە لە ناو هەبدووە بەس ناکێ ینی بەژن و بالا ئا هەلبەستێتە یادە دووە باندۆرە هەلبەستە دنا ملەتێک کوردی دە زمانن دە باندۆر کردنە زمان دێمەکتت بینە نووسینا هەلبەستێ زەحمەتتر بێتر ژە نووسینا چیرۆکێ ئێمە ئەزۆرۆ دبینە باش مامۆستاشخوات جوورەیە کورتە چیرۆکێ دەنووسینت ئاز کورتە چیرۆک بێتر مژارێن کۆ دوان کورتە چیرۆکان دبەحستکە چنە مامۆستا ڕەخنەبوونە پێکەنۆکن ڕەخنەبوونە پێکەنۆکن وەک بێتر ئەس شبینم وەک کورتە چیرۆکە عەزیز نەسن بەێ باش وەک نویسکارێن چیرۆکێ بێتر تشکێر دخوێنی یانژی بکێر باندۆر بووی خۆدەی مەشگەلە کار دخوێنمە تەف خوێندنە لێ بێتر ئەز باندۆر ژەیە عەزیز نەسن بەێ باشە مامۆستا تۆرەچین ئەمجار دیڤەگەرن دەستپێکن وە و نووسینا شانۆیی شخواد ساڵێن حەشتییدا و ئەف بەش نوویسیە ئانها هون هین تشۆپینن ئەف نووسینا شانۆیی ئەز شۆپینم و ئەز دەنویسینم و جەمە هەنەژی ئانا جەمە پەیدا دەبن ژی دەڕشبوونا خۆدەنن لێ ئەز وان کەسێک و کوارە بە ڕاهەزووی باریاز نابینم نها تدبینی کۆ گوهدانا بڤی بەشی کێم بوویە کێم بوویە بارێوێ گران بوویە بارێوێ گران بوویە و ژێر دەبێ ژێر دەبێ ینی کەدەک ژێر دەبێ کەدەک ژێر دەبێ بێتر ئەز دبینم ینی وێژەیە کوردی تایبەتمەندی وێژەیە کوردی ئەز نەبەسە وێژەیە خەلکێ دیتکم بێتر چاوێ خۆبەردان هەلبەستێ و چیرۆکێ کورتە چیرۆکێ و شانۆ ji bîrkirine û şano giring e şano giring û ne her kes karê şano jî deyne bi rastî şano jî kedek wê heye baş e gelo em bipirsin ferq û cudaya navbera nivîsîna çîrokê û şanoyê çi heye mamoste dikar bîr ew kesê got çîrokê deyne
کسی گو چیرو که دن ایگو شانو داتینه چیرو که ایش داتینه و شانوش داتینه ایکو شانو داتین چیرو کش ایگو داتین شانو داتینه آها دکار هر دو جه خودیه چیرو که بنرختره گرانتره جبر شانو بخود چیرو کرد های رایده بله. وقتا تجمر کن نه بس شانو خود چیرو باش demek dinarîna te de ya zehmettir şanoyî شانوی û li ba te bêtir û watedartir kîjan e? لبام گو بهتر گو جه خو بگر و لی خودی در کبون گرنگ بن بهتر شانو رولا خود ده تایبت دناب ملت لنو کارد شانو دناب ملت اللي چیرو که دناب مثلا و نهدا ای خوندوان بن يعني ای تاره ای کولانا تو باندورا وان سر تو نه Belê ملت لی شانو تکار کولانه و تکار ملت تبی باندور ji ber ew cemawer yekser dibîne ew çîrokê bêtir tamam. bandor dike baş gerek îca em behsa beşê din bikin lêkolîn ji ber du berhemên we yên çapkirî jî henin em behsa vî beşî jî bikin mamoste لی کولین به تایبت به کردی به لی به عربی به هر دو جی یعنی او مجی جر نابه و او پیوان جی جر نابین و نه افراندن جی لی کد جر دبه lêkolîn kecir کد جر دبه تفقر Cêdera? الشافكانية فقرة المصادر فقرة قالك مصادر الشافكانية فقرة حتى تشوار تشتكي شيكة يعني وقو تتبجي انه تشكي شيتكم لنأمن تفهم كر افقد احمد شاكر خوارزي اني ابني بسان دنابي اد اف شاب كرناوي اد اف شكاوي يعني ما اني مقوتي اب فلان اف شكرنا agahî danî ser hev داني سرها بس شافكاني مصادر بس lêkolînên bêtir bi zimanê Kurdî bawerim zehmettir lêkolînên bi zimanê Erebî ji ber belkî jêder bi xwe jî kêmin جدر زمان کردی کامل انا پیدا دبه باش mamoste dema ku ev lêkolîn çêkirin hûn rastî çi zehmetî ya hatin خود از عمریان تاریخ جغرافیا و آج گرخونجی از زحمتی گم هاتن برچاوه مد چاپکانی بون مصادر بون تنه بون کیم بون تشتم مدخواستن تنه بون bi zimanê dîtir hebûn زمانه دوتر هبون divê bêwn wergerandin تبی ورکراندن باش mamoste ji xwe dema me jî hindik dimîne em li helbesta sêyem jî guhdar bikin navê helbestê çi ye? هگر بده جبو خوده Gerek هگر بده جبو خوده راموسانک لپشت پرده بمینیتم از البنده صد و سالک البردرنجی شکرلیوه مش غزاله زیور و گردن بخاله گوبیجت من ورا ماله ایریش بکم لی بخونجی گردا کبد جوه برجی گوبیج من ورا کنجی بوی ایشه با آشکنجی بکم قابک و درنجی هگر جارك جور باكا بيجا ورا ودري فكا ورا وقمچوكا فكا هش دكبم بلي بنجي چقس خوش مياليوا راموسانك جواليوا قو بد من مالي آبا جبير ناكم اوي قنجي يارم بري دلم بمرا ورو دري لمن بقرا دل بساغي ببشخورا دل جخورا دچي بنجي هگر بيجا ورا تورچين ورا بخوا ميا شيرين ازي بدم پاچك زيرين بلا بمرم بردرنجي سپاس هر هبی باش mamoste niha didawiya xeleka me dibixwast şikî bêje kerem bike خستنامه از دخوازم گوگل کرد تب بن دست براج عالی کی وی افیک Belê اب گلکی گرنگ هیوینه و لاون
و دوی هر کسی نویس کار هل بزوان ویجه نویس چی به وی گوتنی بیجه و بانگه که بانکوان بله او یک یاد دوا لزمان خودی درکبن لزمان خودی درکبن زمان ناسنامه بلتایی سپاس ويتور هبي ما مست هالبستواني كورتوري تشين رشواني كو إروج تميفاني برنامج ما وميفاني بوير اف ام أمبر كيف خوش بون ما مست هروها جالكس باس جبوا جهدار وبينرين بوير اف ام في اواي خلقا ما يا برنامج شيف هست بداوي دبا لقل من الشيف حسن تا خلق جديد هفيا ما بين بخاطريوه